Lush Beauty Aesthetic Care for Him and Her, Koman Gatau pun miat idur kmat, Isne do usnyo, Wewa pun wandore do ipran neibynta chynrang kynthai, the wipet ba ka hakas pautrik umni bunai, ha Jowai, the garaji ni shadap Koman kam gatre. Kani Lush Beauty Aesthetic Care, em go latal bo ma prachak ka stadium, ha juk ke building gamala, wa em ka ilohoi, wa ka Baskin Robbins. Agani ka tau biang lut kitiar gitar ki man kat kam juk wakat ni, neibynta usnyo isne do ido ipran, wa em go le ya Korean spa. Najrong wada biang ki kor ki bor, ki dawai da chin, yo i chikri kat kam kwa ki ba, em le ka doktor Iron Bai, man kasngi, ko ye uji chem, yo ay batai wache. Ne kasngi Jowai kani ka clinic ka Lush Beauty heni ha Jowai yo phi kam ke aesthetic skin and hair treatment kam ki pigmentation ki acne but ki anti aging te heni le yo phi ki international medifacial why kani ka Korean hair spa le mo